phone fell in the pool. Had a couple missed calls from your crazy ex, but you said it was cool. So hey guys, welcome back to my channel. Mayam ngasi vlog si di ay ginung ding like to be vlog oy duni. Ado si ginung ding like to bagi vlog se ay kaino tawdri like to dro bane do like to ba se akhoi gi hayeng degi school ka ne hayeng degi school ka ba se hayeng offline school ka duni ba ko vacation lor ga nini kar ma ga mo covid-19 lak degi mo close to redana adu kam adu to degi ai se direct haidi science classes ka 7 gi science to shina pa ba do adu park ba do aina sum haidi online class to dong mali na procrastinate to ga dum lak ba adu haidi online class tawni na su torme ba khoi school gi oina adu tawni tormaga ngasi ngasai ayu kaino thole notice thole dum hayne school ka ba dum hawni adu han paw to badi hai gi to paw hai dingai mamang da dum ai suti yam lady online class tawni dum leiba adu like to kya pa de hadi normal chapter ni hum ka tang pa ba ko boring am chui adu duna kya pa hawje duna hantak lotion ga dranga si lotion ga di dum hadi school ka pe homework ka pira po duna nang roi ba ko duna ngasi ayam ba lotion hawrage ba ko hadi lotion ga da ba hadi science ki chapter classes ka 7 gi chapter ayam ba do ma cover lotion hawrage ba ngasi adu ga pa hawrage chapter adu ngasi ning din di hadi pung kya tara hadi pung taruk ka pung taruk ay pung mari ga minute 37 chatle ba ko do horen ahing ba pa ba kampon de pa wadi ka shunga modir ga su ai gi amd kaino classes ka 7 ga science ka mo kaino ga classes ki history relation ba du gi adu loi ba pa du ni adu mara makta break lor su ngasi relation do ni adu ga adu ni hawar se adu di dai pa ba hawar se do ai aham ba classes ki science no shilage du ga 7 gi science du gi matung da history du di hawar se chapter number 9 ga teng de ai chak cha ba to mo matung ga taw e du ba ai chak cha ba mamang gi block ka tang ni na happy je adu matung gi hap cha de
hojik chapter number 11 paraba loiraga chapter number 10 paramine adu chapter number 10 je class 7 de ju chapma na chapter ma yawe adu ni du punjalaga pare ina note se madu ju punjalaga seme adu ne si class 6 and 7 tharaga dum hadi pulaba dum 7 du 6 ki wari khara yawe ko 6 ta adu tam grade na kana ga yawe baduna adum pula punjalaga tawre si de 6 ki loire na khole du na kanda mu sem tare do 7 gi je matem sem me 7 gi je mu kona tawre 6 ki makha mu patharni I was electricity and circuits in chapter number 12 so I kasi ang ware pungo hum suzale ay na like to raise do you Taurase do ay tauri mi am chapter mi am ji on koti koling ay ngasi chapter hum loire chapter hum ama si makha da koli ba hum sina ngasi do bane do mamangi na nga ko sutis da do bane do hodik to ni electricity and circuits aduga makha ko di tore water gi tore air around us tore the last chapter number 16 is tore adu adi sim darka ta dre ina apet matam phanga di togina khalam bane do tore ge ren cha to ga ai ngasai gi awat pa kaino do the living organisms siga chapter number 13 siga fun week magnet siga no chaka to tore game du sigi chapter mari je ngasi hojik din tore ni so adune ai class 6 ka 7 ka kilo singe kalam bane adugo I'm very satisfied with my score aduna ngasi ki vlogs pam yo to magadi like to biramo subscribe to biramo share to biramo bye bye see you in the next vlog